Inilah kondisi Masjid Raya Baitur Rahman dari luar. Di detik-detik untuk salat tarawih ada ceramah setelah salat Isya sekejap. Kita coba masuk ke sana. Dimanapun kita berada, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita terserahkan dengan Islam itu sendiri, dengan hadis Nabi Muhammad SAW, amalan beliau dan menuju Al-Quran. Lebih kurang mohon berbaca maaf. InsyaAllah berjumpa pada hari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah ceramah setelah salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih sekarang ini. Kita masuk ke dalam, menuju ke dalam.
شديدا ولنجزي الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله. Sedang berlangsung sholat tarawih saat ini di Masjid Raya Baitur Rahman, 20 rakaat, tambah witir nanti 3 rakaat 2 kali salam. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر. الله أكبر. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والفتن والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan sholat tarawih 20 rakaat di Masjid Raya Baitur Rahman sekarang ini, dan kondisi terakhir di Kota Raja Banda Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman, insyaallah aman dan sangat nyaman melaksanakan salat. Dan tentu saja mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar di sisa Ramadan untuk masa yang akan datang. Dan inilah liputan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya di program DHT Vision, dan saya Abu Zidan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dukungan dan doa semuanya. Mudah-mudahan berkah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah selesai tarawih kita malam ini.